hari inzu hari n'amashuri y'abana n'abagaburira. Urakoze cyane. None se ujya uranguza cyangwa nukuza bakagura rimwe rimwe? Ntabwo ndagera kuri urwo rugero rwo kuranguza, baraza bakagura rimwe rimwe. Muherereye amahoro y'Imana nabane namwe mwese. Njuri kuri mikoro nk'ibisanzwe nuwa Cesar. Ntago turi bwizimbe mu magambo uyu munsi cyane. Muri kubona ko twasanze abakozi ku murimo kubera ko turi mwibarabara, ntago turi butinde mu makoni cyane, turavuga tubangura kugira ngo tuze no kumuha umwanya uhagije w'akazi, dore ko hari kuza abakiriya kugira ngo tutaza kumubuza ibyashara byiwe. Reka tubanze tumuhe yibwire abadukurikiye. Ndabaramukije, ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mukurikirana iki kiganiro muhagaze. Nk'uko bisanzwe nk'uko muri ko murambona kuri kamera, nitwa Nkundabagenzi Jean d'Amour, mvuka mu gihugu cy'u Burundi, ndi umupapa, mfise umugore n'abana 5. Akazi muri kubona ndi gukora n'akazi kadasanzwe bitewe nuko ikora ryako rimwe na rimwe usanga rigoranye. Namandaza agoye guteka nk'uko muri ko murabibona, bisaba kwitonda, siya yandi uri buterere mu mavuta ashushe, tugenda buke buke, byaba ngombwa tukongeza umuriro kugira ngo amavuta yinjiye mu mandazi abashe kuvamo. Naje kubyigishwa n'undi muvandimwe wanje yaje avuye mu Rwanda. Ni inshuti nziza n'ubu ngubu tuvugana, ariko ndamushimira ukuntu yanyigishije ibintu byiza kandi bisobanutse bikunzwe n'abene gihugu. Namwebwe mwese mwa muri mu micungararo ya Nyamavira no mu bice bitandukanye, murahawe ikaze kugira ngo mwirabire ibyiza by'amandazi atagira amavuta indani nk'uko mubimenyereye. Urakoze cyane. Uratubwiye uti uri umupapa w'umudamu n'abana 5. Ese umudamu ubana na famiye yawe hano? Yego, tubana nayo yo ngaha. Iyo bibaye ngombwa mu gatondo turazana nawe ku kazi akamfasha. Yego. None se aka kazi k'amandazi ubona se byibura bigenda ku buryo wavuga ngo bishobora kuba byatunga umuryango ungana gutyo, cyane ko Nairobi ni igihugu kigoye cyane cy'ubutayu, amarenti y'amazu, ibyo kurya, ibintu byose byabo byose biba biri hejuru, ubuzima bwabo buba buri hejuru pari raporo y'ibindi bihugu muri Afurika. Ese ubona byibura hari icyo bigusayidiraho? Aka kazi ukaravye n'amaso wagasuzugura, ariko karamfashije kurerera abana ngahe Nairobi, ndariha inzu, hari n'amashuri y'abana n'abagaburira. Urakoze cyane. None se ujya uranguza cyangwa nukuza bakagura rimwe rimwe? Ntabwo ndagera kuri urwo rugero rwo kuranguza, baraza bakagura rimwe rimwe. None se abanyagihugu aya mandazi barayakunda kuko hari ukuntu bajye bakora amandazi yabo tofauti n'ay'iwacu. None se ubigenza gute cyangwa yose uramixinga? Abanyagihugu barayakunda, rimwe na rimwe hari abaza bagomba ngumu ikomeye. Bababwira ati ngumu ntabwo nayiteka ikomeye kubera ko mu buryo bwo kuyikora ndayikora iri hagati na hagati, ntibikomeye ku buryo n'umwana muto ashobora kuyikoresha. Rero benshi baraza, iyo bayiriyeho nta umuntu ajya yijyage ayireke kugaruka. Ibanga ni irihe? Ibanga ni irihe? Nta bintu bikabije birimwo, ariko n'uburyo ki tuyiteka. Ntabwo tuyiteka ngo uzayisangemo amavuta indani, usanga ikamutse imeze nk'umukate. Urakoze cyane. Ese nk'iyo uzindutse ayo masaha ukirirwa uhagaze, ni ku muriro, izuba ryaranacanye, Nairobi rimeze nabi cyane. Ese wowe ntabwo ntugera ukinuba ukavuga ati ariko ubu ngubu wasubira iwacu ko ntacyo ndi gukora? Ntabwo ninuba. Umuririmbyi umwe niwe yavuze ngo nta kazi kabi iyo ugakoze ugakunda. Aka kazi ndagakora kandi ndakishimiye kubera ko kantunze n'umuryango. Ntabwo njya ni doga cyangwa se nicuze ngo numve nasubira mu Burundi nta no munsi. Utubwiye ko ari mugenzi wawe w'umunyarwanda wakwigishije. Wavuye mu Burundi mwari muziranye cyangwa wamusanze no muramenyana hanyuma abona kubikwigisha? Ntabwo navuye mu Burundi tuzinanye,
namusanze ku kazi hasanzwe akorera, ndamusaba ko yabinyigisha, arangije arabinyemerera, ndagenda mbana nawe ikiringo cy'amezi 2 tubikorana. Ndangije maze kubona aho ngeze, arambwira ati aho ugeze wakora nta na kintu na kimwe wakwica. Ubu ngubu tuvugana ndarangije ikiringo cy'amezi 2 nkora nduma. ubu ngubu niba wibuka waba waratangiriye ku kiro kimwe, urazamuka ubu waba ugeze kuri bingahe? Natangiriye ku biro 4, ubu ngubu tuvugana ngeze ku biro 10. Akuraje cyane, Imana kandi ikomeze ikongere abakiriya. None se ibyo biro 10 urabikora mbere guhera mu gitondo kugishika nimugoroba? Iyo bishitse ndazinduka mu gatondo, mbere ku mugoroba igihe cy'isaha 4 z'ijoro ndakanda ifarini ndi bukoremo amandazi asanzwe y'abanyagihugu. Ndangije saa 9 ndavyuka nkakanda ifarini iri buvemo amandazi yo bita kangumu. Mu gatondo saa 11 ndaza nkakora. Iyo bibaye ngombwa gushika saa 6 mba ndagashoje, asigara ari kugurisha gusa. Yeah. None se nk'uko bibona wowe, kubera ko burya nta murimo muto yuhaba, ahubwo habaho kwihangana. Wowe nk'uko uri kubibona uko biri kugenda bitera imbere, uri kubona wowe aho biri kukuganisha ari amagana heye? Mfatiye aho nahereye, nta muntu arya tambuka intambuka 1000 atahereye kuri imwe. Ndabona aho nerekeza ari kuri izo ntambuka 1000 nubwo natanguranye intambuka imwe. Yeah. Turi kubona abakiriya bari kuza baje basanga. Wasuhuza abadukurikiye? Yego murakoze, abandimwe banjye ndabasuhuza, abanyamakuru ndabasuhuza. Urakoze cyane. Waruje kugura amandazi? Nanje kugura amandazi ariko mbonye atarashya, ariko buriya sinzi uko twabigenza. Oya, amandazi arahari, harashusha avuye mu kuzika ubu nyine haragize akanya. Ahubwo se wowe baguhe, urumva ukeneye ashushe, akazi yaza ameze gute? Ayo bafite yose ubwo niko kuri. Basi se nkamwe mu mumenyereye, agira ukuboko gukora amandazi aryoshye cyangwa? Uyu ni umusaza. Ni umusaza mu gakino? Arabirenze. Nawe bakakwita umusaza Madiba? Nibikora ubwo umusaza, iyo nkubuye umusaza aba ari umusaza. Aba ari umusaza. Ubutaha nawe tuzagusanga hehe? Ndi muri Big Up. Antuye ntago ari kure, ndi hano bugufiya. Wese uri mu gukora iki, kubera ko turi kugenda dushaka tureba abasore bacu muri kunda umurimo? Ubu nibyo turi kugenda dushakisha. Ubu ngubu wowe waba ubarizwa muhe murimo? Ngende mu mujyi wa Nairobi. Umurimo ndi gukora ni umurimo w'inzara. Entertainment yanjye ni inzara, nta birenzeho. Buriya mubaye mumvisite nabikora byose. Ukorera mu mujyi rwagati wa Nairobi? Yes. Ubutaha nimwe tuzibandaho. Reka noneho turebe ukuntu agiye gufungira umukiriya amandazi, yafungira umukiriya we amandazi kugira ngo nkuko ari muri kunda umurimo. Ni karibu, mwakomeza mufungira umukiriya amandazi. Mushaka yangahe? Ngaho nagufungira. Nkuko muri kubibona ari mu kazi kiwe, kandi ntago turi bumimuteshe nubwo turi kugenda tuvugana n'abakiriya biwe, ariko kandi ari mu kazi kiwe. Nkuko muri kubibona ni umusore ufite abakiriya benshi, kandi tumusanze mu masaha asa nkaho abakiriya bagabanutse, kuko ubu ni mu masaha 6, ariko kandi saa 6 abantu benshi ntabwo baba bari kurya amandazi. Amasaha y'icayi abasa nkaho ari gusoza, ariko kandi abakiriya bari kuza bukeya nkuko muri kubibona. None se nkuko mwakomeje mutubwira, aya mandazi harimo abakora utuzi hano dutoya, kandi bigatuma bashobora kubaka amazu cyangwa se ibindi bintu mu gihugu cyabo.
ese wowe nawe uri kubibona kurabona uku kuboko kwawe cyane ko batubwiye ko ufite ukuboko kukora amandazi aryoshye natwe buriya turi bugure twumve bataza kudutuburira wowe uri kubona bishira hehe ku nzu kuri etaje imodoka iki aho byerekeza nasobanukiwe ko burya isoko y'amazi ntabwo igiba nini isoko y'amazi igiba nto ariko iyo amazi atemba yerekeza agenda kubyara umugezi munini cyane ni nayo mpamvu mfise ibyiringiro ko aho nerekeza atari habi ari heza urakoze cyane uyu mugenzi wawe yatubwiye ko we akora inzara ese inzara mukora hariya muri Nairobi mubona se bisa nkaho bigenda umuntu yakwicara w'umusore akavuga ngo azatungwa no gukora inzara ese ubona byakugaburira byagutunga cyangwa se ni kwa kundi nyine gupfa kubura icyo umuntu akora cyangwa ni akazi gashobora gutunga umuntu n'umuryango we icyo nabwira cyo ntago wowe ubwawe inzara uburyo bishobokamo ni akazi keza ntabwo nkugaya kubera ko karantunze kanyishyurira inzu kanyishyurira yani sipesi ariko uburyo mbivugamo ntabwo mbivugamo nk'umuntu w'umukire cyangwa se nk'umuntu w'iki ni ibintu tugomba kugerageza entertainment yanyu ni yacu bigomba kuba bimwe ntabwo nta kibazo kindi njye nta kibazo nashyiramo nta n'igisubizo nashyiramo ahubwo wowe wagombye kunsubiza ikibazo ni wowe ikisubizo ni njyewe ubutaha nzaza mu mujyi kuri tere tuze mu nzara ndabyemeye kabisa kandi ndabizi ko tuzahakura ibiganiro byiza none se ibi mwaba muri gukora ibyo babyita ibiki mba ndikunda kandi ifarini kugira ngo ibashe kwegerana ninanayikata hageze ko ndayishyira mu mavuta ntihave ipasagurika igipande kimwe kigenda hari ikindi hariya bitewe n'uko ifarini tuyikanda igumye iyo utayegeranije ngo ifatane wisanga amandazi yapasaguritse bikakugora gufata rimwe cyangwa irindi none se dutangirire ufashe ifu mu ntangiriro nyine kugira ngo tubone irindazi rimeze uko rimeze uratangiye niba ari uguponda niba ari icyo uvangira niba ari ibiki hanyuma tukagera ku irindazi nyamukuru ririya abantu barya ifarini turafata ifarini tugafata amazi y'akazuyazi twarangiza tukafata amazi y'akazuyazi tugafata umunyu n'isukari tukabishyira mu mazi twarangiza kubishyira mu mazi tukabikoroga kugira ngo biyongere muri ayo mazi kubera ko iyo tuyishyize mu ifu ijya sukari ntabwo iyonga ushobora no kwisanga kugira ndazi yamaze gusha rero tumaze gushyiramo tumaze kuyikora tukayikoroga ikayonga nibwo tuyisuka mu ifarini tugashyiramo isiti nke cyane itarenga ikiyiko kimwe tugashyiramo na baking itarenze ikiyiko kimwe kugira ngo ibashe kubyimba iyo bigeze aho turindira umwanya ungana n'amasaha 2 kugira ngo ibe yamaze kubyimba iyo ifarini twifuza nibwo tuyikatamo ibipande kubera ko tutoyikura mu ibase ngo tushire rimwe mu ikarayi tukayisubira kuyikanda kugira ngo isubire ifatane n'ibyo aba ngombwa itajya mu mavuta ngo ipasagurike rero tuyishyira mu mavuta mabisi ntabwo tuyishyira mu mavuta ashushe kubera iyo uyishyize mu mavuta ashushe irakwereka hanze ko ihiye ariko imbere iba ari mbisi shija mu mavuta mabisi igatangurwa n'umuriro muke cyane iyo tushizemo umuriro muke tuba turiko turayifasha kubyimba kugira ngo ize kuri ya dimension twebwe twifuza iyo imaze kugera kuri ya dimension twebwe twifuza yari nyinshi mu ikarayi turazigabanya tukazishira ku meza
nk'uko mwabisanze bimeze. Hanyuma yaho iyo tumaze kuzigabanya tuzitera umuriro mwinshi kugira ngo zisohore ya mavuta zanyoye, ari nacyo gituma ushobora kuripasura ugasanga indani nta mavuta arimo kubera ko tuba twayasohoye. Iyandazi rigasohoka kubakiriye rimeze neza ku buryo uririye nejo uzagaruka. Tugana ku musozo w'ikiganiro kubera ko twamusanze mu kazi kugira ngo tutaguma kumudehesha cyangwa se tutamubuza akazi kugira ngo aguma akora akazi neza kiwe n'abakiriya biwe. Murabona ukuntu ari gukora, ni umupapa niko yatubwiye, kandi burya akazi akariko kose ni akazi. Buri ikibi ni ugusuzugura akazi nk'uko yabitubwiye, ariko kandi murabona ko ubu ngubu twiyemeje kujya dusanga abantu kuri tere kugira ngo dusure imirimo yabo, turebe bamwe bavuga ngo nta kazi bashoboye cyangwa se ntacyo bokora, kugira ngo tubereke ko nta kidashoboka. Ese ntago uragira ku rwego rwo kuba wagira abakozi? Ntabwo ndagera ku rwego rwo kugira abakozi, bitewe n'uko aka kazi gasaba inguvu. Ariko nubwo gasaba inguvu, ibyo nkiriko ndakora biracyabito cyane, ndacyabishoboye. Uracyabishoboye wenyine, ariko kandi Imana yagure kugira ngo n'abakozi bazi. Icyo wavuga ngaho abantu adresse ya hano kugira ngo n'abandi bakeneye kuza kugura, yaba ari abakeneye kurangura kugura amandazi bisanzwe, cyane ko ari amandazi meza kandi aryoshye, ubaha adresse. Ku bantu ba mu Kirangara ya Nyamavira, bo gushika kuri stage ya Nyamavira, hanyuma wakinjira nk'uwinjira ajya ko Maroke, mu kuboko kw'ibubamfu uvuye kuri stage imbere ya salo Billionaire, aho bita kwa Mahoro Rora. Uko muri kubyumva, yegeranye, ari ku muryango neza wa salo ya Rora, kuko abantu benshi niho bazi mu muteza imbere kugira ngo nawe yaguke, kugira ngo Imana ikomeze imwagurire ibyashara. Tugana ku musozo w'ikiganiro, wabwira mugenzi wacu nawe ngo hari ikindi ngo yongeraho ngaho? Ikibazo cyanjye ni iki ngiki, ndashaka gutekereza nabaye ikibazo muri Zara. Nkorera murahazi, ni opposite ment taskije babeba, mwaza mukansura mukareba uburyo nkoramo inzara, mukanampromotinga icyo kintu cyo niyumvamo muri njyewe. Nanjye ubwanjye nkamenya ko ndimo neza. Turabikwemereye mu cyumweru gitaha rwose tuzaza mu mujyi turebe n'abandi mukorana, turebe ibyo mukora, tubamamarize, kuko twese ni ugufatikanya, kubera ko buri wese ni urugingo rwa mugenzi wiwe. Icyo nshoboye nawe icyo ushoboye, tubihuje nibyo byubaka umuntu. Hanyuma icyo twari tuvuze, mwagira icyo mubwira abantu bicara bakavuga ko nta mirimo ihari muri Kenya, imirimo muri Kenya yabuze, mwagira icyo mubwira? Ese ni ngombwa ko twirwa tugenda ngo ngaho tujye mu tuzi tw'abanyagihugu baduha utuzi, kandi natwe hari uburyo ushobora kubanza ibyashara byawe ku gishoro gikeya ukagenda uzamuka? Ese mu buryo abatinya gukora bavuga ngo nta gishoro, bagitegereza ngo 50,000, 100,000 kugira ngo atangire abe yatangira akazi? Ntabwo mpamagarire urubyiruko cyangwa se ugwaruka ruri muri Kenya. Kenya ni igihugu cyoroshe kubamwo mu gihe utabaye umunebwe. Ushobora kwiga ikintu kikagutunga, kabone nuko nubwo waba ufite igishoro gito. Ntabona hava mbwira ngo ufite igishoro kinini, nashoye muri aya mandazi, kubera ko nza gutangura sinarengeje umutahe w'2,000. Niyo mafaranga natangije. Ubu ngubu niba atari ibanga byibura wabukora ukabona byibura iri gucyura nkangara? Ntabwo naranguza arenga 2,000, ariko kandi ntabwo mbura 1,000 cyo kurya. Baye ngombwa ndaronka 1,000, rero nkamenya ko abana bari bujye ku ishure bakanajya n'izo nkayiri.
muraba mwumva rero umwe washyize amaboko mu mupfuka ngo uracyakeneye igishoro gitubutse ngo kigeze muri angahe 2,000 ushobora kugenda ugashinga umurimo wawe ugakora. Dushimira umutumirwa wacu watwemereye kuganira nawe na mugenzi wiwe umukiriya wiwe wadusanze hano bakaba bemeye kuduheza ikiganiro. Mukunda umurimo mukora amaboko mu mufuka kugira ngo twibesheho ureke gusuzugurwa kuko iyo wakuye amaboko mu mufuka nta wagusuzugura kubera ko urakora ukibeshaho. Murakoze cyane ubutani tubakenera ngira ngo tuzagaruka ntimuzadutenguha. Nta kibazo karibu cyane. Asante cyane nawe. Nanjye ndabakunda ku Isango iyo. Asante cyane.